Hai menaza ting choma I awang riame zai na mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kram ke zi kana kum chang na jang kai kana mamai chogu Zeme news man sa za ina Zeme ko na hai na hangya lia gai radle. Miss Sikkim Pranita Chitri bnai Miss Arunachal Pradesh Tengam Celin Koyu ka chebu puize Femina Miss India final hange lui ibe ka klangbe short list te gaidele ja ka chedele Sikkim puipi Pranita Chitri ka chebu puina kum chang na jang kai ket go Sikkim go Miss Sikkim ka klangbe alang bate jang ngamwang be puidele Miss Sikkim kum chang na jang kai kana bji Pranita Chitri ka chebu puize peting kum jina kum kai kana khole ja ka chele jai pa bam zai pram ji jina Tasiding West Sikkim ne lei jaka thule zai Arunachal puipi Tengam Celin Koyu ka chebu puina Miss Arunachal kumchang na jang kai ket lui ibe ka klang ge duiwang ba puidele zai chuna Miss Sikkim kumchang na jang kai ket go Pranita Chitri bnai Miss Arunachal kumchang na jang kai ket go Tengam Celin Koyu ka chebu pui kana ja Femina Miss India kumchang na jang kai kana go final ge representative go lei jaka thule ai ja nang ni haim na chi ra hangge rai lang ba te jamara samja ine paugai dele Tripura ke kebakan rabe African swine fever ka chebe chuna North East state ke kebakan rabe tete sangbam begine planet jag bak chai kakke lungane hai na ja dai chai di dre jaga chele chpau jigne Tripura ke deige kebak lagne te wangra jai kebak ji zora hange nam kam ne le jaga chele jai ai jag bakan rabe African swine fever ka chebe jag bak ja ngim kap ra hangdu ngim du ngom le jai re hewra me du ngom makule jaga chele pau jigne ke bakang kyod me le na chi ra hange chuna ting African swine fever kan rabe ke bak kan rab ja notice ke dege tek sangbam jigne ba kang kyud mele na ag bak pet ma ja bang lu ja mi kilung na inkyu ra hang e le ka chib ja Zeme news man salam gna nang ni haim na so gya lia gai dai dele Manipur ge drugs te meze tuibe jai drugs zom ja tuibi kyang na Manipur go police mene drugs te ja kam ne bek ro brown sugar ka chib ja pe mi lakh dais na mi ria be police mene nim petle ja ka chele Manipur go team of Tobal commando mene drugs zob ko ja khongjom gna nimni dele jai pada gna drugs te ja kam ne bek ro brown sugar ka chib ja pe mi lakh dais na mi ria be nim petle ja sale The India ram ke gas tauza ka lang pe gas kisi kre skui pe ja chuna pe mi chang na ja hai chum zer ngem nge hang dele ja ka chele ta ti bi ke gas ai po be gas ja chang na ja hai na ja nge ku chum bam ko le jnai ke pe ke hezi ket mai ge na planet ja hai ke ja kang na pe mi ja to gai ka dai dele ja sale ai ja Russia na Ukraine me ka re bi ge na India ram ge gas ka lang be gas ja pe mi ja to sang di dele ja ka chebe Zeme news man salam ge na nang noi hai na so ge rang gai ka dai dele Russia go President bizi Vladimir Putin ja cancer surgery te rachang di bizi gena mai ke ge ka rei bizi ka chai na sawai to di le ka chai bizi Russia go Vladimir Putin ne sale ai ja Russia go President Vladimir Putin ja cancer pung bizi pung ti sang di bizi gena pachu surgery te rachang di dele ta ti bi ke kram ke gu do Russia go President Vladimir Putin ja cancer go surgery te raka dele ka gena ka rei bizi pranchi bizi gena te mata le ja ka chele ka gena na mai ke pe ke ai ja Russia go President Vladimir Putin ja cancer go surgery ja te do lakhs du te singra nangu dele ja ka chule suppose igna mai ka mai na hanga ai ja Russia na Ukraine ma ka rei bizi sawai do dile ka chub ja Russia go President Vladimir Putin ne sale Zai India ram Assam ge kutum gudu ambulance petle ja ka chule zai iron ma zai rehe ki du Assam ge tle gai ladle ja ka chule zai iron ma zai ambulance go toll free number contact te rabe number du pe gai la mule ja ka chule chaugo me kyu kutum kan rame design a ambulance ne pung rahang ge chi ambulance go toll free contact number du pe gai ladle ja ka chule zai Assam ge AJP kyang nam ne Assam ge crore में premier में hung hang dip zigne dokan namge ka chaiba crore में lui ko lak ra chang dip zigne pi mi je to sang dip zigne punuina Assam le nge protest de le jaga chele Russia go defense ministry na saza Russia mane Ukraine me go Su-24M bomber ka chebe jet fighter ka naza kapke ni dre jaga tele aja ting muina Russia mane Ukraine me go Su-24M bomber ka chebe jet fighter ja kapke ni dele ja Russia go defense ministry na sale
Zai iron ma za Russia mena Ukraine mu gimir ma za missile bomb ma kai kandu bam US mena pnui hanga pe za Russia mena pere gar illim mena kapke za kam siakam ni dle za sale za US go House Speaker bizi Nancy Pelosi ka chebu puina Ukrainian kdai go Kiev capital city za mbei wangai dle za ka chele za chpau mai ge President Volodymyr Zelensky zdu ka daule za sale za US go House Speaker bizi Nancy Pelosi ka chebu puina sa za Ukraine go President Volodymyr Zelensky za ka dauba mai ge US ma a Ukraine ma hanga ka ngab za nga saura malai za ka chele Russia ma Ukraine ma ka reita na US ma Ukraine ma za nga bamgule za US go House Speaker bizi Nancy Pelosi ne sale Zainda mai kamai ge Russia mna Ukraine me chapai me mina hang hai nam za capture ni dre za ka chele zai iron ma za Ukraine mu go military facilities du kreusna Ukraine mu go Russia mna kam siani dre za ka chele zai pnui mbe kan rui bagari Ukraine mu go Russia mna garing kai ka chum du kam siani dre za sale Russia mna Ukraine me ka hrai bize namai gena zi langrak suruk te sene changdi dle za Ukraine go President Volodymyr Zelensky ne saze hrai chu bigena namai ria changba lang hazi rak suruk te se changdi bige Ukraine na Russia go tank planet tem siani ba gari tank ze changket tem sia changdle za ka chule za pani go gari limbe aircraft pe na lim roza ka hrai be aircraft ze hai na tem sia changdle za ka chule zai armor fighting vehicle gari tan ruize hrai be gari re me plan changna ze hai mingeu kam sian le za ka chule zai plan te ze Russia na Ukrainian kdai ge hrai gyube gena na mairia changba ze langrak surok te sene changdi bge Russia chapai me Ukrainian kdai gena punui kring be ga zai chai di be plan chang kai ka chum chai changdle ze Ukraine go President Volodymyr Zelensky ne sale Я вам вдячний за, по-перше, за цей сигнал потужної підтримки України, потужної підтримки Сполучених Штатів, народу Сполучених Штатів, Конгресу і двопалатної підтримки, і двопартійної. Цей сигнал високо ціную я як президент, наша команда і народ України. Це говорить про те, що Сполучені Штати є сьогодні дійсно лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації. І я за це хочу вам подякувати за те, що допомагаєте Україні захищати суверенітет і територіальну цілісність. We are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. ai gena na mic pe ke zikna kum changna jang kai kana mamai go Zeme news man sa loi gai dele pi gai jang king gai mile ne za to dele